ayifani nento ocingayo njalo hayi kwahlukile kakhulu so ke ethokoza laba bantu bakuthi ne mandithola mna izinto zochisa abantu zochisa abantu walomlilo lo sisuke apha mandithola kahle yeah ndicabanga ukuthi mna ezizweni zo I mean ePolar Park eDunuso ndikuxela indaba uyazi yonke ke namhlanje iPolar Park eDunuso ndicabanga ukuthi mna izoyimela le ndaba lenkatha babaleka bohlala eslotini namakhalathi namakula esigingweni lapha sayibona uclip lifike ngoku so ngayithini into enjalo ke so yithi uyabona le nto mangajika ndithethe nje kahle iqiniso ne angeke bekuphinde bekhona umvano ne so inkatha yayingakhethanga ba umhlobo bani njengoba kwakuthiwa ngamaZulu abulala amanye amahlobo inkatha ayifika idudule kwasani yayifika kodwa ngoku into endifuna uyazi babethelwana abantu bafuna kuvotelwe bona okanye bona nje hayi mama mangahlala phansi lanto nyana uyisefe uyicabanga ne yayiliqhushululu nje elemali lokuthi bamba apha wena lesa story lesikadinga nochaka isokele besikusho ke mama akunamzulu abulala umXhosa akunamXhosa abulala umZulu nona nje sasibulalana cha into ikhona thokoza ndibona iqiniso mina bathe mama abantu mabebuyayo pha ke eMadala hostel ne beza apha ke inkhalanyone into endibona bengumhlola mama beqhutywa njengempukane ngapha nangapha mama lo muntu baleka phambili mama ndahala lo muntu yadelela lo lento yenzeke namhlanje ne kusasa ndihamba nabantwana ndayaphi khona apho ndaqalaphi ekhalanyona sadlula ngamabhayisikile ndaphuma eTV lento sadlula ngamabhayisikile abantwana sithe nethi masifike eMadala hostel ibonde la khona lincinci le tafile inkulu kakhulu lingaphansi kule tafile ibonde la khona xa ucinga neminyaka emingaphi ngelo xesha wena ngalo xesha ngathi bethu neminyaka emingaphi ko ngathi bele xesha ngaka enyaka emingaphi bethu ungacabanga ukuthi xesha ngabe beneminyaka kodwa busoyiqithile 20 hayi kudala 20 iqithile kudala 20 iqithile kudala imake kudala so ke ngoku wena ufumana ukulimala xa kutheni yimi obuza impilo uyibuza kubani enkatheni uyabona masikhuluma ngothixo uthixo ukhona nyaniso ne uyayimazi lo muntu ombuza impilo bali inkatha lo muntu nombuza impilo ndiyabazi ukuthi inkatha andibabuzi ngoba ningabazi ndihamba nabantwana umntana osamkhumbula kwabantwana kuthembelana nothemba inkosi bingamawele ngabantwana bomuntu bayeza thembelane nothemba inkosi ukhona lo watshintshwa igama ngendaba kaMfowethu wabizwa ngelo gama kodwa abantwana balomama nguthembelani nothemba inkosi ndibakhohlwa abangamantombazana abayi2 ukuthi ngobani umama wabantwana nguMasondezi yeah. Wena apha ethokoza ngelo xesha waziwa ngobani ubizwa ngabani pha ayathokoza akuthi ndibizwa abantu abangathetha kakhulu ngabantu abensenza nabo esachukithi Hitlerberg ndiye sachukithi abo Thomas abo Mzethisine yibo abantu abangamadriver abayaziyo ubani uMr Kotwana bebekubiza ngoMr Kotwana umlungu ayimiza Mr Kotwana yibo kanti abandaziyo and then ethokoza ubusaziwa ngabani ethokoza khonto bensaziwa ngayo ethokoza bensaziwa nethi ngolimala cha kuphela bani bensaziwa ngolimala okay ngesikhathi ngezwe inkathi ethokoza masingene ke ngokaphe kulimaleni uqhawamba nabantwana wena yini abantwana uyabazi lo muntu ombulisa abayinkatha anandaba naye ukuthi manje ndifuna uxolo okay lilonke phaya lento kwakha uxolo ufika uthini wena iqolo lami lithi abanye abantu bayahamba ihlele ntoni nini athi ekathela lokho wena uthi bahamba bayapha abantu abanye besihla mos abanye abantu bakhe abana mama bahleli omnye phakathi komunye asukuthi into nayithetha ya mistake omnye uhleli phakathi komunye omnye uhleli phakathi komunye ndibethwe ngabantu umuntu ohleli phansi ephakama le bicycle ndithengene amalangene they keep ama brick like ngenyawo ne
lo mkhontwanyana nenguwo ongeni lapha ne xa ndiyabhrika ndazigwaza amanxeba amathu lo muntu liwane lapha so bayakubetha ke ngoku bathi uyadelela kanti ndiyadelela uba ndibahlobo zabantu behleli pha ndiyabaxelela ukuthi makuliwe yaba into enkulu ke ngoku Thixo mama kodwa yabona oko ndasinda apho ndatsho ndathi hayi khona emhlabeni nalo mama lo watsho lapha ezweni zonke wathi vele leyo sanizosibona eThekwini ndathi hayi mama andingikele loo nto leyo ima ke ubethwa ngelo xesha ubuza loo nto because of kunalapho ndibalisela uba bake bakulanda usetoilet hayi leyo endlane kusetoilet kuse-first aid ebuThabelo lesikhathi ndibaleka apho ndizoyinkatha ke ndithi noma ndizolala ndikwenkathi izofika ukuthi kakhulu leyo ke ndithe manje ndifika eVanderbijl ndiligwa amabhayisikili angikwazi ugibela ibhayisikili ngiyayipusha ngaba ngeside ngiyayipusha ngaba ngeside ibhayisikili ngiyayipusha ndibe ukuthi ihwasha ngaba abantu bethetha apha ndizothola indawo lala umeda usuke ethosekile uyeVanderbijl ungena eclip ndifika phe eclip ngeke ngokufanele wala ntona iligwa abantu walaligwa ngapha kanti ipolisi apha ngamasiko so abantu bavela kanti ayimasiko abaphathi kwamapolisa ayimisi yena uyolala eposition simbusela bheka uthe kampini mina uThixo ikampi utheni akho ndicinga isibavela ungena apha epolice station ngoba nansi police station kusho police akumlona ngoku ithi kuye kampini manje ikampa ndiyazi ikampi into station kanti police station demona nomlungu eqethe police station makungena lo muntu kumani ngene umuntu eqedwe indawo yonke nguthi lo mlungu uthi hayi sibuyiswa kulo muntu udlala endleleni yeswe nkatha bathi athi lo mlungu chini Thixo andisitsho ngelimi yona nkatha nguyona kanti nomsala khona Thixo ndakhala amapolisa andithatha andisenekina so kunendlu lapha khona pesamente Wanifaka apha lo mlungu esamenteni ndivile amaphoyisa ngihambe kokota ndathi abahlekazi bami ndingapha ukuthini ukufaka esamenteni ukulalisa pha right amapolisa afika ndithola athi lo muntu ngiyahlanya la wayezokuvalela lapha kubona ukuthi uso hayi ke nyani bandithatha bandibusela back lapho ke ndifike ndothisa bandenzela ikofu ke hayi ndaphuza ikofu hayi ke bandikhapha futhi bandisa lapho bendithola khona ndajumpa ke ke ngoku ndihambe ndilala hambe ndivuka ke ngoku hambe ndilala hambe ndivuka ke kulamanxeba wakho kulamanxeba wami manje iqhatha ke ngoma ukuthi kusebusuku nyana ndafika etown itown yakuphi akuna town ngalo nix mna alright wanqina inhliziyo ndayothola omnye ifama omnye utata lo tata wathi mina ngicabanga kawuhlali 5 days yonke ne yakuphumule lapha ke ndiyabhelieve ngoba uhamba utya ntoni apha endleleni yesi kaloku sesikwanti siphetheyo ukuzavela umuntu andiphelo liftinyana episinyana lo liftinyana ne andipho ukudla bokuphethe senithembe lonto kuphela iphi ibhayisikili ibhayisikili khona ndiyayipusha hayi angikwazi uhamba ndihamba ngebhayisikili le ndiyayipusha xa uphiwe lift nayo ungena nayo le bhayisikili yakho manithole indawo ehlala endingana nayo manithole indawo ehlayo ne ndathi ibhayisikili yami ngecala ndibhalansa ngeside limele ndibekele ngapha ne ndiyayivusa ibhayisikili yami ndiqale ndibekele limele ecala ihle ndibekele ke andikwazi utrapa ibhayisikili koku ayinamabriki nale bhayisikili awoyikubuza yotipa nayo nelight ayinayo nento exelayo ukuthi lo muntu uyangapha ubuya ngapha ndihamba nje kuphela kodwa emhlabeni andideli uyafika ke ngobuThabelo angifika ebuThabelo abanqala Bloemfontein etown ngithi ngizawuthena itown iphezulu so ndizawuthena manje andithena apho nithi hayi man yazi ndifuna amanzi athi yewena change ngo ngwathe ndithola amavatha ma endwathi ubuyaphi kani bathethe isisuthu phake bathethe isisuthu abanye basaqhosa naye ngiqhamuka legoli ndayimosha lo ndisho ke ngo wathi ya blade shit yomuntu inkatha ngwelo bangiqala eBloemfontein abantu abo ne bakungomba abantu bethe egarage bangiqala kho bathi wena le garage uzobhoma le garage ngoba ezixele ba wena usisipayi hayi ke ngathi ndahamba ke nako lijik yaze ebuThabelo le nto yangixaka kakhulu ibhayisikili yami ibi right ne right manje ngene ebuThabelo ne ndithi ndihamba ibhayisikili apha emva isondo leli lisikoni akunawo nix isondo isondo namba so ichubu Thixo ngizayithini lento
hayi manje fika eButhabelo ndawuthola ke lo mzi lo umfana lo sasithethile lathi qanga ba ndingapha ndinodingo ndiye ekuye ndawuthola akulula futhi umzona uthola lula ekseni manje ndiyavuka ekseni ndithi ndiye toilet ndochama abagibise toilet bloody shit yenkatha siyokubulala mna hayi mokhanimeni kancane man kanimeni kancane mara inkatha noma ngafika apha lenikhuluma ngeke nikhuluma nikhuluma ukuthanda ukhuluma hanyani bandlinda wathi amadlida abantu ngomama ambani esikolweni so soko sinceda le ndaba thina ne bahamba babheka esikolweni xa buye esikolweni badlula kuma ndithi kayibotho endala bandibona badlula kuma bangena ngabo ndangena ngabo ngafika ndabajonga ayi bathi ukakwethu icala nina ndathi mina hayi manje manotata uMandela manje mina nomnye umuntu manje ubaleke ntoni ungalwanga wafake pha batsho njalo kanti lo muntu uthetha lezi zinto apha ne aqala abantwana athi mina ndinkatha ndibulawa naye leader indoda ne kanti uzobulala enye leader naye sesithi lo mama uJoyce afike lo mfana maJoyce sicela uze umuntu ugula kakhulu inhliziyo mayiphuma uthetha ngalo muntu lo muntu utshonile ngithetha ngayo inyani kumaJoyce athi hayi vele mntanami iya uyobonga lo muntu athi yena hayi mama angakalunga umfana wakho uzamjonga afela hayi ke sifika sekuphaphe mina ngomama ndihamba phambili ngoku abantu banifika umuntu uleke lapha awuthixo umuntu bamngolile kuvela ikhanda nje kanti inhla uMessi lena